Za sedmicu dana, tačnije od 13. juna, počinje primjena kaznenih mjera prema Zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji, kao i pravilnika o uslovima za posebne prostore za pušenje. Time se završava jednogodišnji period prilagođavanja tokom kojeg su nadležni inspektori djelovali preventivno. Svi ugostiteljski objekti koji žele omogućiti pušenje u zatvorenom prostoru morali su nadležnim inspekcijama prijaviti posebne prostorije za pušenje i to u roku od 8 dana od donošenja interne odluke. Među ostalim, prema podacima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, dosad samo im je jedan ugostiteljski objekat prijavio dozvolu za pušenje. Inspektori su već započeli ciljane nadzore u tržnim centrima i drugim objektima koji su dužni uskladiti svoje interne akte sa zakonom. Počevši od 13. juna objekti koji nisu usklađeni sa zakonskim propisima suočit će se sa konkretnim sankcijama, uključujući i zabranu pušenja i novčane kazne. Kazne za pravne osobe iznose od 3.000 do 15.000 maraka, za odgovorne osobe u firmi od 1.000 do 3.000, dok fizičke osobe, odnosno poslodavci, mogu biti kažnjeni sa 1.000 do 1.500 km. Zakon također precizira i tehničke uvjete za prostorije za pušenje. Objekti do 50 metara kvadratnih mogu biti isključivo pušački ili nepušački ako se uslužuje samo piće, dok objekti iznad te površine moraju imati posebno opremljene prostorije za pušenje koje ne smiju zauzimati više od 20% ukupnog prostora niti biti manje od 10 metara kvadratnih. Inspektori poručuju da će nepridržavanje rješenja podrazumijevati dodatne kazne u skladu sa Zakonom o inspekcijama kantona i entiteta.